I pozdrav svima ljudi, Kovalski Pro ovdje. Danas ćemo da snimamo 5 najotrovnijih biljaka u carstvu biljaka. Ili u biljnom carstvu. Ajmo mi da počnemo. Na prvom mjestu je kukuta. Znači ovdje vidim kako izgleda taj cvet kukuta. Znači ona je zeljasta otrovna biljka i slična je, ima iste cveće, slično šargarepi. I da pročitamo da vidimo kakva je kukuta. Kukuta, ova biljka latinskog naziva Conium maculatum, spada u zeljaste biljke iz porodice štitonoša. Ima šuplje rebrasto stablo s ružičastim tačkama. Oko osnove, iako je otrovna, koristi se za ublažavanje jakih bolova i glavobolja. Kukuta ima prepoznatljiv nepritan miris koji podsjeća na urin. Aktivni sastojak kukute je konin, alkaloid koji ima neurotoksično dejstvo. Znači ova kukuta, otrovna biljka, ima miris mokraće. Pa po tome ćete prepoznati da odvratno miriše. To jest da smrdi. Ali da vidimo što je zanimljivo. U istoriji je bilo nešto najpoznatije. Idemo. Ovaj Sokrat, ovaj filozof, umro je tako što je ispio napitak od kukute, takva je bila presuda grčkog suda. Znači vidite, Sokrat, filozof, znači starogrčki filozof Sokrat, je bio osuđen na smrt i njemu je grčki sud rekao da mora da popije sok od kukute. A to je baš jak sok, znači otrovan sok. I on čim je to popio, znači on je umro od kukute. Znači kukuta je otrovna biljka. I pazite se kad je nađete, nemojte misliti da je to šargarepa i da jedete jer ona će da vas otruje. Na drugom mjestu je velebilje. Onda vidimo kako izgleda to velebilje, što je isto otrovna biljka iz porodice pomoćnica. Znači porodica pomoćnica. Idemo, velebilje ili bunika. Sadrži 3 otrovna alkaloida. Solanin, skopolamin i atropin. Ove jedinjenja utiču na vegetativni nervni sistem koji reguliše disanje i srčani ritam. U medicini se male količine atropina koriste za ublažavanje crevnih grčeva. Znači, mala količina atropina se koristi za lečenje crevnih grčeva. Ali čuvajte se, ova biljka je isto zeljasta otrovna biljka i ona, vidjet ćete po ovom ljubičastom cvetu i po crnim bobicama, i nikako to nemojte da uzimate da jedete. Ovdje ima jedna zanimljivost, cvet rata. Smatra se da je vojska Marka Antonija otrovana velebiljem u rimsko-partskim ratovima. Znači, kako se to desilo? Pa recimo kad su Rimljani, znači vojska Marka Antonija, kad su ratovali protiv Parčana, oni su vjerojatno prolazili pored polja tog gdje je bilo velebilje. Nisu mirisali cveće, ali su vjerojatno vidjeli bobice, jestive bobice, pa umorni od rata vjerojatno, su bili gladni od ratovanja, nisu uzeli da jedu bobice, ne znajući da je to otrovno. I šta se desilo? Oni su se otrovali. Nisu znali da je to velebilje, nego mislili da je to neko obično onako šumske bobice, pa ajmo da jedemo. I otrovne biljke zavise od količine, znači recimo jedan plod od ove velebilja će imate male simptome otrova, ali ako unesete više količine, kao što su ti možda rimski vojnici uneli veću količinu tih bobica, obrali skoro cele bobice iz svih velebilja, onda su se najviše otrovali, znači imaju najviše su uneli količinu od toga atropina, što sadrži velebilje, a naučni naziv velebilja je Atropa belladonna. To je baš otrovna biljka, baš otrovna. Na sljedećem mjestu je Mistletoe. Ovdje vidim kako izgleda Mistletoe iz Plants vs. Zombiesa 2. Ali šta je Mistletoe iz Plants vs. Zombiesa 2 u stvarnosti? Pa to je imela, znači imela. Sad se vjerojatno pitate šta je kod imele otrovno, pa stabljika, list i cvet se koriste za čajeve, znači od imele se pravi čaj, ali šta je otrovno? Pa plod, znači bele bobice su plod, znači oni su otrovni. I sada recimo ako unesete jedan plod od imele, ništa neće da se desi, imat ćete male simptome otrovanja, ali ako unesete veću količinu
tih belih bobica, imat ćete baš velike simptome od trovanja. I verovatno imela jeste otrovna, ona je i parazitska biljka, znači ona raste na drveću, na granima drveća i ima zelene listove i ona obavlja isto fotosintezu, ali nisu kao neke biljke parazitske što imaju ove haustorije pa preko njih isisavaju sve iz biljke druge. Nego ona isto obavlja fotosintezu. Ona je poluparazitska biljka i još otrovna i lekovita. Ali još i plus imela je imela, znači ona na drveću i eto. Vidite kako izgleda da misail to je, ili to jest imela. A ko raznosi imelu? Pa ptice. Ptice mogu da jedu te bobice beli, iako su otrovne, oni jedu te bobice, a u plodu imele ima beli lepljivi sok i seme. I tako se ptice sa kljunom, znači ptice sa kljunom mažu taj lepljivi sok sa semenom imele od drvo neko bilo koje i tako to seme klija iz drveta, znači. Klija seme imele. Na sljedeće mjesto je otrovna pečurka, to je muhara. Sada da vidimo šta je vezano za muharu, da vidimo kakva je muhara biljka. Insekticid. Muhara je dobila ime po tome što može da ubija muve. Šeširić joj je obično crven, prečnika 15 do 20 cm. Ponekad je pokriven belim ili žutim krpicama, ali ih neki varijiteti nemaju. Drška je deblja u podnožju i deluje kao da je od pamuka. Ima veliki bijeli prsten koji posjeća na suknicu. Raste u leto i jesen u četinarskim i listopadnim šumama. Ako se pojede, izaziva gastrointestinalne i psihotropne simptome. Znači, kad se pojede muhara, jedna pečurka je dovoljna da usmrti čovjek, a ako pojede se više, onda čovjek 100% umire, da je otrovan. I šta ona izaziva? Ona izaziva gastrointestinalne i psihotropne simptome. Znači, muhara može zove i te neke kao halucinacije, ona izaziva i halucinacije. Ako pojedete više tih otrovnih pečuraka po imenu muhara. I njen naučni naziv je Amanita muscaria. Naučni naziv muhare je Amanita muscaria i ona je baš otrovna pečurka. I vidjet ćete, prepoznat ćete po crvenom šeširiću i po belim krpicama, to jest po belim tačkicama. Nikako ovu pečurku nemojte jesti, a pogotovo ako neko ne zna da je otrovna, onda tek ne treba da se bere, jer ko zna. I tako i jestive one pečurke, ako raste otrovna, ona preko korena verovatno prenosi otrov do jestivih pečurka i tako se desi da se otruje čovjek, jedući jestive pečurke a pored te jestive rasla muhara, otrovna pečurka. I na poslednje mjesto jedna još najotrovnija biljka, lukovičasta, a to je mrazovac. Ovdje vidite kako izgleda taj cvet mrazovca, on ima ovako kopljaste latice i on je lukovičast, znači on ima lukovicu. I sad pazite, ljudi su mešali sremuš i mrazovac. I tako, berući misleći da je to isto kao sremuš, oni su uzeli mrazovac. I tako kad su pojeli, oni su se otrovali. Znači, mrazovac je vrlo otrovna biljka. I prepoznat ćete po ovom cvetu. Sada pazi, ima i puno otrovnih, recimo ima i orleandri. Orleandri su isto otrovne biljke, to je se cveća, a jeleni ne jedu orleandre. Pa čak a mrazovac jeste otrovna biljka. Znači kako izgleda, znači taj cvet je onako ljubičaste boje i plave, može varira, plave ljubičaste, svetlo ljubičaste, tamno ljubičaste. I on je lukovičasta biljka, kao i ostale lukovičaste biljke, kao što je crni luk, beli luk, kao što su i lale i šafrani, ali i sremuši, koji imaju jestivu lukovicu. A moj mrazovac ima otrovnu lukovicu. I sad kad god ubere recimo mrazovac, pomeša recimo da je to sremuš. Ili ako neko ne zna pa ubere mrazovac i počne da jede njegovu lukovicu, on će se otruje. Sad zavisi od količine koliko je uneo tih lukovica. Zavisi koliko je lukovica uneo od mrazovca, pa dotle varira i to trovanje na mrazovac. Znači mrazovac je veoma ili vrlo otrovna biljka.
I vidjeli ste ovih 5 najotrovnijih biljaka u carstvu biljaka, pa tako ljudi vidimo se u sljedećoj epizodi i pozdrav!